Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah Rabbimizga indi har bir maqtovlarimiz, hamd shukronlarimiz bo'lsa edi. Shundan da shu Ramazon oyini bizlarga qarshi olib, shu Ramazon oylarida ibodat qilirga, yaxshiliklar ishlarga Alloh taolo nasib ayladi. Ham endi payg'ambarimizga shu dinni anglatuvchi, eratuvchi, yashab ko'rsatuvchi payg'ambarimizga salovatlarimiz, ham salomlarimiz bo'lsa edi. Ayi Ramazon oyi keldi jamoat. Ramazon ayı indi ol kilgan kibik, ayı ozu şanda. Yani vaqt ol bir kila ham bir kita. Amma lakin Allah subhanahu taala bizga şuşu ayırım bir günlerini, ayırım bir vaqtlarını bilgiledi. Qarasaq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, aylarının da en hayırlısı ol şuşu Ramazan ayı dedi. Yani aylar arasında biz indi en köp ajr savabqa, en köp fayda alatırgan, en köp Allah'ın rahmetine erişetirgan, alatırgan ay ol Ramazan ayıdır. Hem Peygamberimiz devam etip ayta, günlerinin de en hayırlısı cuma gündü. Ayı günler arasında bizlerge dünyalık hem ahiret için en faydalı günümüz oldu. Bu senin gün şu cuma gündü. Şu Ramazan ayının ahırı 10 günlüğü kirgeç, indi Ayşe anabız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda aytdı. Yani ol tağında kübrek ibadette, tağında kübrek özünün takvalığında, yani izgilik kılların indi arttıra ididi. Hem indi şuna göre biz biliriz. Ramazan ayının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha ol indi ahırga 10 günlüğü ayrım bir derecege, ayrım bir indi Allah Teala karşında indi ecir savaplarga iya bulgan ayrım bir 10 günlüktür. Hem indi şuna göre biz şu vakitlarda indi kübrek de yani ahırga 10 günlüğü bizde Ramazan ayında kılgan amel ibadetlerimizden indi matur itip tügellev 10 günlüğü itip kabul etsek idi. Mesela her bir iş indi bilgilene özünün ahırı bilen şulay bit. Her bir amelini başlav bilen gene tügel, anı indi dürüst itip, matur itip, yerine jetkirip tamamlav da ol indi bek ahamiyetli bulup turadır. Hem indi Ramazan'ın ahırga 10 günlüğü de ol indi şuşu bizim Ramazan ayını boyunca ayı tırışıp okuğan taravih namazlarımız, ayı tırışıp okuğan Kur'anlarımız, tırışıp bergen hayır sadakalarımız, ayı tırışıp indi başkalarını, oraza tutuşlarını indi ağız açtırganlarımız, ayı muhtaçlarga, yetimlerge, ayı şuşu rizikka yakidamasa bizden yardımga muhtaç bulan kişilerge kılgan amellerimizni yumğaklap, indi yangadan da maturlap koyatırgan vakittir. Şuna göre ahırga 10 günlük ol indi matur, ahırga netice yasav indi 10 günlüğü dedip de aytib bulur idi. Hem de indi biz biliriz, ahırga 10 günlük ol da bolsa indi big oluq bir kişe bulgan, yani Kadir kişesinin de buluğu bilen indi big zor ahamiyetke iyadır. Hem indi şuşu kişe turunda, yani Kadir kişesi turunda Allah subhanahu teala Kur'an'da ayrım bir sure bilen bizge ol kişenin derecesini bilgiledi. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde de kili, yani kişilerinin de, yani tünlerinin de en hayırlısı ol şuşu Kadir kişesi. Yani Kadir kişi eğer de biz indi tünün en hayırlı tününü ötkeresimiz kile iken ayı biz Peygamberimizin hadisine dayanıp aytalabız. Ayı en hayırlı tün ol da bulsa şoşu bizim indi Kadir tünü. Kadir kişesidir. Şuna göre en birinci şaratta indi Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de şoşu tünün derecesi turunda big aşık ravuşta aytdı. Bu tünde yani Allah'ın bizlere karata ayı bereketi, Allah Teala'nın rahmeti ine tırgan tündür. Hem indi şu tünni indi Allah subhanahu teala şağıştırdı hem indi tingledi nerse 1000 ay bilen. Yani 1000 ay bir ötkergen tünübüz. Yani hazır vakitte bizden ayı kenglikte Tatarstan jerliginde şulay bir ayı tünlerimiz bir kıska. Bigerek teceyge vakitlarda. Ayın şuşu bir kıska gına. Yani kıska gına tünübüzni ötkerebiz iken ayı 1000 ay gaybedette, 1000 ay izgilikte, 1000 ay Allah subhanahu teala karşısında izgi ameller kılıp ötkergen derecege erişebiz. Eğer de qarasak 1000 ay yol köpmege teyin, ol da bulsa 83 yıl ömür dep aytабыз. Yani bu indi kıska tugel, bu bek kişinin uzun bir ömrüne teyin dep aytабыз. Bu tünni indi şuşunday ulug dereceler bizge Allah Teala indi va'da etken iken, şuşu Allah Teala va'da etken ecirlerden indi kuru kalmayacak cemaat. Hem indi bu Kadir kişesinin indi ahırga 10 günlükte yaşırılığının özünün bir hikmeti de var. Ayı ol bizden cedvellerde, kalendarlarda biz ana indi bilgilep koyduk 27. kişi bilen.
Әмма ләкин инде бу кичәдә генә тукталып калып, ахыргы 10 көнлектә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кушканча, ахыргы 10 көнлектә кадер кичәсен эзләгез дигән сүзен дә онытмасак иде җәмәгать. Ягъни шушы ахыргы 10 көнлекне, һәрбер төнен, кадер кичәсендәге кебек, кадер кичәсен үткәргән кебек итеп үткәрергә тырышсак, иншалла инде ялгышмабыз һәм инде кадер кичәсенә ирешүче бәндәләрдән булырбыз. Һәм дә инде шушы төнне ничек инде, нинди дәрәҗәдә үткәрү дигәндә. Ягъни без беләбез, иң беренче чиратта Рамазан аенда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям төннәрен инде нинди дуа кыла торган булган. Аллаһумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу ганна. Ягъни иң беренче чиратта Аллаһтан кечерү сорау. Я Раббым, минем кылган ялгышлыкларымны, я Раббым, минем кылган гөнаһларымны, я Раббым, хаталарымны барчаларын да кечер. Я Раббым, кечер дип Аллаһ Тәгаләдән иң беренче чиратта шушы төннең инде дәрәҗәсе һәм фазиләте ул Аллаһтан кечерү сорый торган инде төндер. Һәм дә инде шушы айда шулай Аллаһ Тәгалә каршында үзебезнең алдагы тормышыбызга, ягъни Аллаһ Тәгалә каршында хәерле булсын диюдән, ягъни үзебезгә тәүфик, хидаят сораудан, ризыкларыбызга бәрәкәт сораудан, сәламәтлек сорау, хәерле, файдалы булган гыйлемнәр сорау, ил көннәребезгә тынычлык, хәерле сугышлардан, фитнәләрдән, бәла-казалардан иминлек сорау, шир-зәхмәтләрдән инде иминлек сорау инде дигән ки төндер. Һәм инде шушылары вакытта күбрәк дугада, күбрәк истигъфарда, күбрәк Аллаһтан сорауда, намазда, гыйбадәттә үткәрсәк, иншалла кадер кичәсенең дә инде фазиләтенә, дәрәҗәсенә инде ирешербез. Шуңа күрә шушы вакыттан куры калмыйк, шушы вакытка игътибарлы булыйк. Аллаһ Тәгалә каршында инде шушы вакытларыбызны гамәл, гыйбадәттә, изгелектә үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Вальхамдулиллаһ, ассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад.